Saha sire andoydu eygetiger. Ütüö күннен радион истәчилер саха сире андой дейгетер бери очараттах тахарытын истәгәт. Бу той агай конуктагы Москва коракка оскола бастың остол бойден бүтүн Россиятагы конкурс боланаста манна Саха Республикатын чехин үһә бүлүлүгүн исидер барахабатынан маңны күнү бердә орто скола остол бойын лехеттере көмүскүр ческетигистилер. Жекиннер биһиги бүгүнгү бери бит ылжыттара. Ütüö күннен күндү ылжыттар быт, жехигини маннык үрдүк тахамнаах конкурска ситихилээхтик кыттыбык кыттана гадделибит. Оны жыбы күрәккә кимнә каз болан кытынныгыт, кылгасты билһинергитер көрдөһөбүн. Бу биһиги улахан тахамнаах бастың оскола остолу бойа диен күрәккә кыттан кэллибит Москва коракка. Ол курдук бу күрәккә кытыннылар үһә билүтәгы бастыкы нөмердәг исидер барахап оскола остолу бойын үләһеттере. Кылыярова Александра Даниловна, Николаева Надежда Михайловна, Иванова Лидия Даниловна, Игомина Вероника Файзуловна, онна мен Дмитриева Инна Радомировна, бу осколага бу күһүңеттен директоры иитер үләгә сол буячытынан үлелиһи жеркиһи. Ол курдук биһәхә күз көмө боллулар өрсылга барахып атынан осколага поварынан ситихиләхтик үлеләбит билигин 6 нөмердәг ого уһуяныгар үлелир повар общепит технолога Давыдова Людмила Максимовна ону теңе биһиги салаяччыбыт үһә билүтәгы үрәк салалтатын специалиха Иванова Екатерина Кирилловна. Элбах болан барасыл дибите биккет, диба Россияга эһиге хайдах талылдан бар биккетэй, онна төһел баг оскола кыттыбытай. Биһиги бу Россиятагы конкурска хайдах бар биппетир булакка анбастан муниципальный этапы биппет. Үһә билүү улугун үрдүнен бар осколаларга олонно агыс оскола кыттыбыта опсай кыттыны олонно бу барагап осколата ситихилэхтик кыттан республиканскай этапка документтарын комуян ыппыта. Онтон долгуя катаспиппит түмүгүн ол түмүгүнен биэха сурук келле эһиги лучшая сельская столовая ден номинацияга тигистигитти. Бу номинацияга тиксейпититтен биһиги олгун ден үрбүппүт. Онна манна копуккут быгытынан всероссийская этапка Москва коракка очно баранкыттаргытыгар ден сурук келбите. Ол онното үөрө көтөттө түрген тарган огусту кытта тибиппит. Бу всероссийская этапка барда 6 тахса регион кытта келбитете. Бу регионнардан колобура биһи саха сиртен бир оскола тибип боллагына атын регионнардан иккили үстү онногор төттү оскола келен кыттыны ылбытете. Бу Москвага кытта барагыт нистен бараңы теһиги төһө бүрдүгүт сойдугут опсенен бу сонуну хайдагылымык кытай. Бастан наха сойбуппут онтон кахан барабыттен вопрос таксыбыта ону бу өрөбүлгө уже көтөгөттө биттеригер бастан олуйбуппут кайда кочу түргени барабыты токты белеме соктен онтон бары сүбелехен буньяктан хасыңытыгаттеринен бар буппут онна этеңге Москвага көтөн тиен хана жыллага Москваны көрдүбүт үчөйдик кытынныбыт онна ситихилак келдибит. Же Москвата конкурс кутугунан сихили кепсиргитер көрдөһөбүн онна бу кахаңыттан ытылар конкурсы бити. Бу улахан тахымнаах всероссийской бүтүн Россия үрдүнен ытыллар конкурс 2 ытыллыбыт быгылга 2 тыгынча уэттахыллаакка бастыгетерэхим болбутебит. Олонно төрдөнчө регион кыттыбыт боллагана бысырыга хеттон регион келен кыттыны ылбыт барыта 306 участник. Олата бу тахаман ха үрдүкебит, оны бәләре дә этелләреннән колбура бир регионга кастаганы республика кирер. Колбура биһиги Дальневосточный денетибит, онны Владивосток бар, биһиги бар бит, оны все бир механны гәрә регионы тәһәп. Эбетер колбура Москва региона ден боллаганы онны ме Тома 5-6 оскола кирер. Олоннук тахамна, оннук элбәх кихиләк масштабный, грандиозный тәрәһине бит. Жекердик этерге курдук сүрдәк улахан тахамнаах тәрәһине бит. Онна хеге бу конкурска ханнык бүлүделер астан көрдөрдүгүт, онна жүлүр сүбә хайдак саналаты хегини. Бұл хөнне түмігінен 2 түхмәк барыта, онна бастыкыта тематический выставка, онна 5 блюдо кирер астабыппыт. Онна бейға келбіте салат якутяночка, табатылыттан картошкалах, саламат соустах,
морс, отон онна сугун, пирог, рыбный, онна десерт көрчах морошкалагата. Онтон батылга боллана үс блюда астабыппыт. Школа менюсуттан көрөн, онна 2 час бербиттер, онна үс блюда астабытым. Батыл туһунан кырытык хырдатыхпын багарабын. Батыл ден поединок поваров. Батылга болана Александра Людмилалын туһунан саккатаккыбыттара. Жонна таксан көрбүппүт отой атын эбит. Каз бидди участникка месте бериллер. Ол месте барата полностью оборудованный. Тох бар мясорубка, терка, раковина, ахалыктара, продукталара, плита, духовка, микроволновка барта онна бар киһүлелеригер табыгыстаах пагайбыт. Бу холбара батыл болар хере онна барта үһә түтүгер камера. Ол камеранан уста тураллар бит күнү баха. Hem onu bihigi bu ülehitler bit Alexandra otoy çoy batık çöpçü bätä мастерствотун көддөрдө түргөн байтык астата оны жүллүр сүбәгә 2 часы хигер үз бүлүдәне астан сыны булга бирде. Ога хырахлыга болан арахулхан эддебиллер турар болуктактар эге ханнык ураты эддебиллер баларын белети көрдүгүтүй. Российская Федерация главный государственный санитарный врач постановление тынан бу 2-нче хүрбә сыллаақы тақсыбыт санпинынан биһиги ологоран үлелибит сүрүн эрдебил деноту билинги ого минутугар именно септех иңемтелех доруобай ахылык ден болар. Жекержик таганы бу конкурска Россия арас регионнарыттан кытташылар келбиттер бит. Оттон онон себестен мандыгын тахпын багарабын. Бее омугун ахылыгын оскола сулбойгар хатыга эксперттер хайдак саналактары. Тоопсенен ханнык багарар оскола да студенттер да сулбойдерге сырттак өксүгер стандартный бүлүделер мин, торой, салат болар. Оттон биги төрү тахалыктар бутун колобора бу көрчөгө сураты, саламаты, жогона датыттары огос сулбойдергер күнайы ахыр ахылыктара гынык бүтүн сөп эбит тоден итарыгынабын. Бу вопроска петтир кырытык устуктардах тооден оскола оготун минута барта стандарт болар хеп. Ол кынан баран биги бэбит регион мутун, бэбит условия бутун учоттан химбир ол менюга арастык тугара атыннык келерек битин хөп механа бар. Колбора биги меню бутугар биченнега отон, каптагас, дөлүхүн, угок бутун хөптен оннук тыран оңор буппут. Оны, конечно же, бэбит төрүт аспыт, эме бериллер, сора тиин ого беребит. Хөп, оны бу конкурска хыржан көрдөкка биги меню бутугар оленина ден, олата таба эте барете, оны нахайрге биттере. Тога ден таба эте наха диетической, усайнан тогоре ити атын хир эксперттара бу оленинаны өрө туталлар бит. Наха херге биттере, оны хотор ол туһнаны гиталлар эте. Эге бу чакчы бу таба этинен ахылык оңорогутто ден. Оңоробут таба этин бихиза куптан эриен, тифтел, котлет кынар буллак битте. Бэбит төрөт хылгыбыт этин ылык бутун хөп, ынагат немелык бутун хөп. Бу туһунан иссе эме кепсих бит. Жебилигин бэйгат үлэгит осколагат осул бойын үлетин туһунан кепси түһергитер көрдөһөбүн. Осул бойгутуар хасылыхет бары күнайы төһө огону кастаха тагыты, уонна ханнык бүлүделер астыгыты. Биһи кастол бойга агыс үлэхет бар, биһиги күнгө 570 огун атабыт. Мончастан сагалан 12 аргадылы атабыт. Биһиги меню бутугар кирер горячай, каша бар, фрукты бар, овощной салаттар кирелер, онна үт ас ахылыктар кирелер. Онтон терилтэгатигер оҕаһылыгар наадалаах килокалория агар соттур, меню оҥорор аналуряхтаах специалист бар доден итарыгынабын. Оксайнан бу вопрос бии улус бүтүрдүнен сытыытык турар. Терилтагар эден болбакка улус үрдүнен анан менен маннык агар кии үйрактаах специалист суох диякасы. Олиһин бие манна быйыл бу үйрахзылыттан Лебедева Ульяна Михайловна ден Министерство здравоохранения внештатный сотрудникытта пилотный проект быһытынан үлелэһэн эребит. Кини бу республикага оңоллубут сүрбө күннäge менюну эме теңе оңорсубута. Бу меню Министерство образования ыянан турар. Ол менюнан сеттерен бие осколалар бут үлелән олороллор. Онтон именно бу Ульяна Михайловна биһиги оскола бут оголорун үйерете сылджар.
Ола бетер боғотуга ахырый, кини физиологической уратытын үйрәтен именно кинлерге сеп тибәһеннәрен аспытыр туох итагастах эбиппити, туох надалах эбиппити ден бүлү бөлөк үһә бүлү оголоругар меню оңорору сылжар. Бу отой улахан үле болуктак, оны бастакы этабатто бара турар, билин кини осколалар менюларын кумуян үйрәтә олорор. Онтон же бу опсай тугунан оголор бу физиологический суаттан, учеттан же именно үйә бүлү оголоргар бу маннык витаминнер, маннык тухтар надалары биттен септах меню тахарыхта. Онна очоғына бу бүлүү бөлөк улустарыгар барылтыгар септибе яхта бу меню бут. Анан бу үлени олуун денге тәһәбит күйтәбит. Жекиржик надала деланы сағала біккіт, оттон биллерин курдук бу бүлі бөлөкқа олар оржон ихер убут качество темелттен улахандаганы одаган доробиетер оксуулага төмбиллер боллага ди. Оны төмбилин кистер болбата оголор бут келеңи кемген ар умукаханан үлүер болулар. Олобур эти арыны сияхтерин эбетер үтү ду бебит отонор туттан оңолу тахтары яхтарын оннугар бара сосисканы, доширагы, оннон ноккамайгынныр халыктары силлер, оннарас кока-кола, спрай курдугу тахтары хеллер. Жеге манна үлехит таганы төрөппүт да быгытынан туаксаналаакыты. Билигин оголор кыржык доширагы, кока-коланы сүрдагын сеңереллер, эт, балык, астары интерехиргетер курдук, миннигестик астан, крахыбайдык оформляйдан, оғыны интерехиргетик канады диханыбын, онна жетигер сақылы астара хырого қапырыға соқ болар, үйері көтөктін сақылы халығы астамыты сир, онын ити жеттен сақыланықтақ дисаныбын. Жекихи итинник үрдүктахыннақ конкурстарга Вопсайнан датын сиргесірттағаны элбағы билен көрөн сайдан келер. Эйяға бу үрдүктеләхін кенне туақсаналар киддилер, уанна тугу бейбит үлібітер туханық бұтын сөбебит санатыгды. Бу күрәк бие улус бутуар иккиһин ыдылынна. Былырын болбута заочный этап пандемияннан сибәстән, онтон быйыл очно-заочно болла. Сылтан сылайы бие сколлар бут белемнәре үшүй болан ихер, ден билетихпин багарабын, онтон бу республикага, онтон салгы Россияга баран кыттамыт биһиге олус элбэх опыт ыллыбыт тихпитин багарабыт. Кыттыбыт кыргыттарбыт олус эдердер, кинер үлелер атты бу хама үгенигер сылджар, бу конкурска кыттандар наха элбэға биллилер, элбэх дойду ахылгын көрдүлер, маннык туттук бутун сепебиттен бейлергер санаалар бага кийдилер, манны веренехпитин нада биттен мие толкуйдар баалар, онон наха надалах конкурс тен этебит салгытын даганы отто тэхакылларынан кыттахаттыхпыт тен баган алахпыт. Онна то бу конкурс бутугар бихеха сүрүн күз, көмө, өйөбүл болбут спонсордар быт, баллар. Ол курдук үһәблүү тагы муниципальный терилте тухайын туран бахылык социальный вопростарга холбиячы Тойтонова Люся Спирденемне, үһәблүү тагы территориальный Роспотребнадзор, үһәблүү тагы үйрәк салалтата начальник Барбоев Спиридон Олегович, үһәблүү үйрәк салтатын эби үйрәктәһенин онны итер үлени салаяр отделгар, үһәблүү тәп үй тахалгын пищеблогар, онна үһәблүү улустагы потребительский союз терилтетигер. Ону тәңгә биеха осколага поставщик быгытынан үлелир аспытын тахар индивидуальный предпринимательлер бит. Олы бетер аттаталык Марам Кесев, Натали, Алекс, Беллеке ден мағынлар биеха күз көмө спонсорство быгытынан болаларгар олғын ден олған мақталбытын терергехпетин бағарабыт. Жехигини булахан терехенге ситихиляхтык кыттан республика бит атын честяхтык көмүскәбе киттен агарделибит. Онна инникитин даган үлөгатигер өссөрдүк ситихилер багарабыт. Оны берибит бүтүтүгер радион истечилерге бәягат багасанагатын тердергитер көрдөһөбүт. Күндү сахабыт сирен олохтаахтара биһиге хигини барыгытын келен хэр
алыптаах саңа жылынан ититик истенник әгәрделибет, жегатигер ил әйе таптал бар болуын, бары этеңне болуq кайын, уанна бу маннык түгеннер, чагылкай, интерехиней, кихи өйгөр катанан калар маменнар бар болуыннар үксүү турдуннар, барыгытыгар саңа жылынан ити истин әгәрде. Радион истәчләргә санатабын бүгүнү берибитигер бастың оскола столбойден бүтүн Россията конкурска лауреат үрдүгө атынылан саха сиринчестәхти көмүскәбит үһә бүтәгы исидер барахабатынан бастыкы нөмердәге орто школа үлһеттере ылжыттатылар. Ол курдук бериге кытыннылар оскола директорын Итер улагы солбуячыта Инна Радомировна Дмитриева, остолбой себедисе Александра Кылыярова, наставник, повар-технолог Людмила Максимовна Давыдова, онна улу сөрәгән управлениятын представителе Екатерина Кирилловна Иванова. Берини белемнәрләр Екатерина Голикова, онна Галина Жемдринская. Көрсөк кадери. Саха сире андойду эйгетигер.